Pozdrav svim ljudi. Cristiano Ronaldo, crveni karton, Adrian cijeli stranici, pohvalio stripa, stranici od još dva, tu imam jednog 3D, jednog sad idem kasnije, tamo na 180 stranicama. Dobro. Pokazat ću vam od je to tiskana greška. Sada tu imamo Mesija. Tu imamo tu. Tu imamo zlatno ljudi. Tu imamo jednog zlatnog. I tu imamo zlatnog. Ali ovo raketiš, nisam siguran. Jer ima raketu, nisam sad siguran. Evo imamo modrica ljudi. Ovog tu i ovog. Imam puno Hrvata. Tu je ovo oglasova i tu. Inače, prvi live stream, evo ovaj je greška vam tiskana. Prvi live stream izlazi na 30 subscribera, tako je. Ako želite, ako bar jedan kaže snimi live stream, snimit ću jedan live stream. I da, oni koji su mi postavljali pitanje za Q&A, to su Jagomol Johnny, ko ono još, Overkill, David Vlogs, Čupatreš i ko je ono još. I svijet anima, njima pozdrav za njih zato što su mi oni napravili pitanje za Q&A. Inače, evo, tu vam je na koji studija, dva zlatna, na ovoj stranici. Imamo ovog zlatnog. Tu sve igrače. Tu imamo ove tu sve. Tu imam sve. Tu imamo tu i ovo. Inače, želite li da radim unboxing otvaranja Rusija sličica? Evo, tu imamo Senegal. Pa još. Duplića prikazu. Evo. Čekaj dok si namjestim kameru. Nadam se da se dobro vidi. Evo duplići. Evo imamo ovog tu. Pa ovog duplića. Pa ovog tu. Pa ovog tu. Pa ovog. Pa ovog. Pa ovog. Tu su mi sve duplići. Sve ove tu sličice su mi duplići. Tako. Inače, ja baš ne znam imena tih igrača, tako da kroz video ako je bio neki popularan igrač kojem ne znam ime, nemojte se ljutiti. I imam ja, ne znam da sam pokazao Neymara. Nisam siguran, možda jesam. Evo.